अहानबदा मरुओइबा पाव लमदम असगी सेमिटलोंगे फिबम फगतनबा मतेक चाबा थौरांग पाइखतपियु हाइना चीफ मिनिस्टरना नीति आयोग की मिफमदा फोंदोखरे। यूनाइटेड नागा काउंसिल यूएनसी ना सेनापति की डिप्यूटी कमिश्नर की खुथांगदा चीफ मिनिस्टर डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर 𝐁𝐫𝐬 लौथोउ हाइबा डिमांड यावबा मेमोरेंडम अमा पिशनख्रे। खुरुमजरी नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी ना संदोक्चरिबा नुमिदांगी मणिपुरी पाव मियेंग ताबिरी बपुम नमपु अहान ममक्तदा तराम नोक्चरी हौजमियाम द पाव मचाखाना पिजरी। लमदमस के सेमिलोंगे फिबम फकदनबा मतिक चाबा थौरांग पाइखतपियु हाइना चीफ मिनिस्टर ना नीति आयोग की मिफमदा फोंदोखरे। न्यू दिल्ली द पांगथोकिबा नीति आयोग की मिफमदा चीफ मिनिस्टर यमनांग खेमचाना मखाताना हाइकिबदा मणिपुर थोकलिबा तंगदुलिताब फिबम असी लोशनगे हाइरबदी चौखत थौरांगी लमदा जंक्शन अचुंब ओइगनी। हौजिक लमदम असिगी लंबी थोंगी फिबम फगतपा ngamdri इम्फाल यौगदबा रेलवे प्रोजेक्ट एयरपोर्ट की टर्मिनल चौकथोखनबगी थबक खुमांग चौशनबा ngamdri इम्फाल रिंग रोड एलिवेटेड हाईवे इम्फाल मोरे रेलवे प्रोजेक्ट असिना चिंगबा मयाम असी मपुम फानदबा होटनबदा नीति आयोग की मटिंग तंगाई फदे हाइबा वाफमसिंग थमखी। यूनाइटेड नागा काउंसिल यूएनसी ना सेनापति की डिप्यूटी कमिश्नर की खुथांगदा चीफ मिनिस्टर डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर 𝐁𝐫𝐬 लौथोउ हाइबा डिमांड यावबा मेमोरेंडम अमा पिशनख्रे। काउंसिल असगी माइकेदगी पिशनखिबा मेमोरेंडम अदुदा कुकी होस्टेस तरामरी टेक्ता कायदना थादोख्रबा मतुंग KNFP अमदी लैलोन वाइफाई कुकी खुंजासिंगना नागा होस्टेस तरुपु हातोक्लबा मतुंगदा असीबा हक्चांग ओइना ऑपरेशन चथबदा फंखिबगी मायुक्ता तोंगान तोंगानबा डिमांड यावबा मेमोरेंडम अदु पिशनखिबनी। डिमांड सिंह अदुदा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन सु एब्रोगेट तौगदबनी तोंगान तोंगानबा मियाद सिंगदा चैनबा कुकी नेशनल फ्रंट प्रेसिडेंट ग्रुप ऑफ की मिहाटप सिंह फगतपियु लैलोन वाइफाई के चीफ अमदी चैनबा खुंजा फाबियु नागा होस्टेस चरानिपन फाबदा चैनबा मणिपुर पुलिस की पर्सनल अमसु ओइरिबा मिस्टर थंगलियान वाइफाई फगतपियु कोकी नेशनल फ्रंट प्रेसिडेंट ग्रुप टेररिस्ट नि हाइना लौथोपियु KNFP की प्रेसिडेंट मिस्टर सेमटिंगथांग एलाइज थांगबोय किपगेन की लोइनबी डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर नेमचा किपगेन महाकी फर्मदगी लौथोउ हाइबा डिमांड सिंह याउरी। कोकी मिलिटेंट सिंह तमथिना हापीख्रबा नागा होस्टेस तरुकी इमुंग मनुंगी मियोई सिंगा MP बिमोल अकोइजोंगा हक थिंगना उनख्रे। मखान विलेज की रिलीफ कैंप उनखिबा अदुदा MP बिमोलना इमुंग मनुंगी मियोई सिंगदा पुनिंग थोगतपा वाफम कया फोंदोखे लोइनना जस्टिस फंगनबा गिदमक्ता होटनबदा सरुक यागनी अमदी अवाबा तारिबा मखोइगिदमक्ता चाउना लेपकनी हाइबा वाफम थमखी। इमुंग मनुंगी माइकेदगिसु मीबु मककक्तुना हातोकपिबा थवमु अकनबा मौंगदा यानिंगदबा फोंदोखिबगा लोइनना अचुंबा वायल फंगनबिनबा लैंगाकी पुनिंग चिंगसिंखी। As a human being, that much I must tell you that I can share the pain with the traumatic or 𝐿IRIL buying the 𝐿𝐼𝐸 chappa nungui makhon chingbaga sia khoi naha oina ko a very brief moment of man but jo yor go that sibera injang ba go dom le kai da ko khut mai thala when we were young insurgency was at the height today mapan the places my level we were 18 19 years old lima laga maning jo जीप की जगह से उन्होंने फोक ऐसे काफी अगना मनिंगा मुझे राइफल चिंग से सिफाई ना करो खराब हो गया अदुगी फीलिंग जो
very brief moment for me. You have spent 24 or 48 hours. It is horrible. It's a war crime. International level, the mama and the family level crime. Crime at over many years. There is a limit. Whatever powerful you are, backed up by whoever you are, there is a limit to every crime. Hitler and name of the Masukai, all the powerful people will die one day. He killed himself, Hitler, after killing millions of Jews. He ended up in a bunker, killed himself. However powerful you are at this moment, the lies will be exposed, justice will follow you. So you better correct yourself in hindsight. We will do it together. We are with you. I give that I call it the office staff, party leaders, young leader, very committed political party organization most so don't think that you are alone. PEN may say you are one of the smaller ones within Jalero group that in a first topic don't think we are all, entire Manipur will be with you. Whoever loves justice in the world will be behind you. Never forget that you are not alone. Should let the consult me as I am 600 you can't just take it for granted. And we will ensure that it is not taken. Then when I was the night we have said, I will impress upon my party leaders as well. You should speak up. We are Lalu pakai jambi ki lambi ama mui ki kenal kabe ki ha tu lalu kong garap ki lambi bari dah ham apa kami ada ham kan di bari mulam ki no hai nak ada ham ni ada ham makan di bari mana pun ni ada makan di ai nak apa nak kiri malam ki no ada kali di bari nak kung mau na kung mau na ay hinumbawa ay ikikita lang tayo kami makan ay hinumbawa atong tinggal itong sana lang walang rasan sa tamang naman ay hinumbawa suting lang ang gari datang singkib sa kapag kami kita kami sih baik pada orang sih kami sih kan ano ba na lalu mo kay kini tao di yung matagi sa pagkakaay kini mo pa man bigyan ulit ama kasi nakami mga hybrid Mamang tha me tang tara humdoi gi dumit yung ba aduwaida laylon wifi khulgi nupi sing na fara matung da a militant sing da senaki ba konsa khulgi mioi tarapu mioi bagi minungshi amate uttana makakaktuna halaga sinarki ba the loop mangana akan mamong da yaning da bafungdorakli All Manipur United Clubs Organization Pore Leimarol Maira Paibi Apunba Manipur All Manipur Women's Voluntary Association Committee on Human Rights Amadi Manipur Students Federation Hairiba Loop Manga Asina Apunbo ina Thadorapa Cherol Amada Makata na hai Asigumba Hinchaya Tamba Mioiba Kunai gi Machat Amata Yaudraba Sa Olaba Mioi Singasi Mirakta Makata na Thamnabadi Matungda Hena Tamtiba Thodok Kaya Mayuk Narakigani Athuba Matamda Lairiba Laingang Asina Mara Lairaba Sing adubu faduna logi matung ina matik chaba thabak lokhot kedabani Varat lenga ke thaushilna lamdam asibu muthanaba khonabada illegal immigrant terrorist armed militant sing nektuna no makangana mi chamyam da onsinduna mi fa mi pun mishimina thokhanba khudak telebhan gedabani loinana lamdam sing asida ingtappa puragnabagidamakta Varat lengangna stipend training amadi khulai pithaduna neklaga sijanariba
illegal immigrant armed militants singa taunariba shu khudakta abrogate tawgadabani amadi Ministry of Home Affairs na lona yadaba loop singni haina khudakta ban tawgadabani haina loop mangana akan mamongda takshilakli masida tasin ushinadana leirabadi militant singna miyoiba khunai gi mayokta chathariba asida India lengak amadi manipur lengak su hak thengnana yawi haibasi miyamna lauroidabagi maram leite haina su cherol asida makhatari Indian Pharmacists Association IPA Manipur State Branch na Drugs and Cosmetic Rules 1945 ki Rule 64 ki makhada competent person hapada qualified oraba registered pharmacist ki mahutta science graduate oina hapa amadi lisingani kunga manga ki September da pangthukadaba Manipur State Pharmacy Council election pangthuk tabagi mayokta wakat mifam pangthukani hairi IPA Manipur State Branch ki maikadagi thadorpa cherolamada pharmacy organizations, professional associations, pharmacy institutions, registered pharmacists, pharmacy students, pharmaceutical stakeholders amadi pharmacy ga mari leinaba khudingmakna pharmacy gi lamda professional oibasing na thairaga professional oidabaga singa khudong chaba pibagi mayokta amadi mikhal thinthabagi mayokta chathagadaba wakat mifamda saruk yabinaba amadi khongjang asida mari leinaba authorities sing amadi stakeholders sing asu support tawinaba appeal tawrakli Manipur lenga ki law and order kadai da chatkre haina Kanglaipak People's Confederation KPCON na wahang hanglakli KPCON gi maikai de thadorapa cherol amada Kanglup Marshal gi marakta amaga paktaknana hatna shunabagi thong khara nemtharurabagi matungda handak amuk inaunawna machi da mihat mipun paring naina chatharakli ba asi Manipur lenga nga tumina leishiliba karigino Kanglup ki political gi buknaba asi gi waroshin center gi khud yaudana state lenga khaktana purakpa ngamloi haibadi yai adubu state lenga ki naton shumang maktada masamaki micha miyambu tamthina halaba fauba makhut pulaga tumina yenglaga leiba haibasi lengak ama leibagi wahanthuk leiribra haiba wahang hanglakli loinana condemn tawba khaktara lengaki mathause condemn kayarak tawkhre matungdasu kayarak tawhigadawri haiba wahangsu makhatana hanglakli amasung haukiba megi tang 16 da Imphal dagi kilometer kun fana su lapnataba Lailon Wi-Fi kundagi ifongfongna lengmai furuki mechom khara fakibagi manungda nupa taruk tamthina hatoklaga sinarapabu akan mamongda yaningda fongdorakli loinana imung manungi leihoriba singi awaba anadasu saruk yarakli amadi miyad asiga mari leinana miyama chongshilakpa khongjingsinda KPCON amadi masiga chatminariba loop sing na angamba saruk yagani haina cherol asina makhatari ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯤꯊꯣꯏ ꯃꯤꯍꯦꯜꯂꯕ ꯁꯤꯡ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯗꯨꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯀꯛꯆꯤꯡꯅ ꯁꯦꯟꯗꯨꯅ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯍꯟꯗꯛꯇ ꯐꯜ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯀꯝꯃꯤꯁꯟꯅ ꯂꯧꯕ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟ 2025-2026 ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯀꯝꯃꯤꯁꯟꯅ ꯂꯧꯕ ꯀꯝꯕꯥꯏꯟ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯇꯤꯚ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟ 2022 COSEM CBSE amadi BOSEM lauba examination singda mark wangna fangduna academic excellence fanglakhraba mahiroi sing amadi lamdam asidagi malem amadi jati thakta mingchat purakraba district asigi sadaroi singbu harau tayamna okduna puning thogatpagi thoram ama ngasi Kakching Chumnang Lekai Ashram Road leiba community hall da pangthokre Thoramadu da Thorongi Mapu Singoina Superintendent of Police Kakching District Laishram Priyadashni IPS Additional SP Kakching 𝐶𝐸𝐷𝐿 MPS Former Vice Chancellor DM University Dr. Nokmaitem Rajmohan Sahitya Academy Awardee Moirangthem Rajen Retired Lecturer Dr. N Pramodini amadi President Kakching Bazaar Business Welfare Association 𝐁𝐫𝐿 Rajendrana saruyaki Thoramadu nungi warol piraduna Additional SP 𝐶𝐸𝐷𝐿 fongdokhibada mithoi mihenba punsida mai pakpa haibase nongma khakta honaraga mai paklakpa nate punsigi oiba pandam amadi fidam ama thamlaga lepa leitana khangbakan na hotnarakpana mai pakpa ngamlaklibani
mai paklaba achiever ama oirapa haibasi nation asigi asset ama oirabani aduna makhoibu harau taramna oktuna tungda afaba thabak kaya tawruknaba thauna piba oina thoramasi pangthokpani mai paklaba mithoi mihelaba sing asu leibak asibu nation asibu afaba nation ama sagatpada achauba thorang lawminasi hainasu fongdoraki thoramduda Mithoi mihelaba mark wangna fanglakaba amadi mai paklaba miyoi singda district police 𝐶𝐢𝐯𝐞 maikaidagi achamba khudol pol sing piduna ikai khunnabasu utkhi jaga sidai se leiriba akoigi 𝐶𝐢𝐯𝐞 khaktangi natana for the whole 𝐶𝐢𝐯 district ki oina akoi ngasi asigumba felicitation function asi pangthok chabani. The objective of organizing today's program asi karigidamakta no haibasi aigi additional SP law and order na mahakna keynote address pi matamda yamna mrik chumna thambikre loina na ngasi aikoigi ngasi pangthokliba program asidesta lengbirakliba aikoigi automatic charaba all respected presidium members mayamna su yamna enlightening oiba aduga aikoidasu yamna encouraging oiba adugumba warol mayam amsu thambigre adukimatik nungaijei tinbiriba mayam punamakta adumatik akoigi enriching oiba adagi enlightened oigadoba khangdaba mayam amsu mayam ama haibiramba adugidamakta su ehagna all presidium members mayam su ehagna thakachari tashengnama kitang ehagna supplement tawjarabada asigumba felicitation program si ekoina karigidamakta pangthoklino aduga koi overall objective na karino haibase ai kitang sum mayam ta share tawjage tashengnama akoi district police 𝐶𝐢𝐯𝐞 for that matter police everywhere district mayam sidaista akoi state sidaista we have 16 districts aduga akoi 𝐶𝐢𝐯𝐞 district so it was carved out of Thobal in 2016 to be precise 8 December 9 December district carved out to 2016 ki 8 December da akoi district si newly create to gi bani hana erstwhile koi pulapna adum Thobal district haina dum lerambani ado district mayam se se lejari ba koi gi district police haina ma lei ba setup ma lei se kari gi no habitra for protecting lives and properties and for securing the life of the citizens, for maintaining law and order. ado ki damakte koi lejabani mayam loina ma khangnare police ki se aikogi the primary duty of police have se kari no habase we deal with crimes and law breakers, law violators basic oina aduna law breakers amasung law buthugaiba ain kanon mayam leiri base chana kangon ama malai phangthok mayam se leiri mayam se sibu thugai to violate to mayam do khina crack down to se kari no habida law and order ase maintain to nabagi damakta neba aduna ai khoi gi piri bai khoi to piri ba mandate sigi matungena ai khoi na toba action haigadra natragana khoi na duty mayam discharge torpa matam se daisa sometimes police se amna as a brute force adagi masai crime se deal torpa natraga criminals deal torpa matam dadi adum we deal with such situations where akhoi gi action se adum kara cut down to the yadaba adum khara so harsh oi the yadaba adum se amama yauri but overall madu kari gi damakta no habida aina kitang panjarabada mase order purakna bagi damakta ni law and order to maintain to nabagi damakta ko na pangthok charpani so police we don't want to be seen as a brute force Lagliba Zuni Tang Taramari Asida Manipur Miyangi Iho Mamina Manipur Pumbagi Naha Singi Oiba Youth Political Convention Ama Thobal Mela Ground Pangthoklakani Hairi Numida Sida Manipura Laibiriba Naha Kudimakna Sungsoi Soidana Sarugyapiu Amasung Manipur gi tungi Fireb Naha Mayam Puna Leminabagi Matam Yore Aikoi Amata Oina Punsinduna Isa gi Thaudangni Khana Leibaki Khana Nainaba Asida Sarugyaduna Lakadoriba Chahi Kayagi Ima Manipur gi Saktam Naha Singna Leblasi Amadi Tunglam Chatki Damakta Punna Junction si Haina Khaide Manina Fungdorakri Chari Batha Chigi, Nutempu
बारो मखाई ताबदा थौबालगी मेला ग्राउंड नहारो मयाम ये अपुनबा समना हरमदा मणिपुर मयाम की इहो असंबदा मंगी हन खंगबा कानु पसिना मणिपुर या होली लैबा फिल्म मसिदा राजनीति की अहोबा अदुगुम्बा रीजनल पॉलिटिकल पार्टी मतंगल फदना लिंगदबा यादबा असिगुम्बा मयाम अमा कुपना खनजरबगी मतुंदा अखोगी मणिपुर से चिंतम अपुनबा असि पुराब अमतोयना कन्मना ननबगी दमुक्ता अचौबना हारुगी मूवमेंट अमा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मखादा अदुगुम्बा कोर्ट अमा सेमनबा मियांगी अचौबा मिफम अमा हमनबा होनिदारी हाई बन्ने कोमसिदा ताबिरी बपुना मकना तेंबिरी बपुना मकना ये कोमसि याबियो अनु बयामुल अमा पोरकनाबा मणिपुर फास्ट हाई बा अदुन मपांदन अमिगी मकादा ओनबा ओहोंबा पॉलिटिकल चेंज हाई बा मा यूथ फॉर पॉलिटिकल चेंज हाई बा मा सेंट्रल रिप्रेजेंट मायाम पुना मक्सरु याबियो हाई ना एहना पौजरसी चचरी थंजरी लाभलीबा जून के तांग 13 मणिपुर मियाम इहो ममीना मणिपुर पुंबुगी नासिंगी ओइबा यूथ पॉलिटिकल कन्वेंशन अमा थवाल मेला ग्राउंड दा नुंदिन की पुंग 12 मखाइदा पांथोक जगदौरी नमित असिदा मणिपुर दा लैरिबा तोंगान तोंगान मफम सिंगदा लैरिबा नहारोल ख्वाइ खुदिमकना सुंसोय सोयदना सरुक याबिदुना लेबाक की दमकता खन्ना नैनबा असिदा इसा इसागी तौदेबा याद्रबा लौदबा याद्रबा थौदांनि खन्ना लेबाक मियाम कुपना सरुक याबियु हाइदुना ममीगी माइकैदगी मियाम पुनमकु नलुकना हाइजरी अमदी तुंगलमचत की दमकता अमदी लाकदौरिबा तुंगी ह्यूमिलियन सिंगी दमकता हाइबा खगी मणिपुर यूथ पॉलिटिकल कन्वेंशन असिना लेबाक की ओइबा फिरेक लोमिना रसी हाइदुना लेबाक मियामगी मफमदा नलुकना लाकदौरिबा टीबी लाइना की मरमदा सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम पांगथोक्रे लेबाक असिदगी टीबी लाइना मरु फंगना मुथनबगी पांदमदा भारत सरकार लेबाक सिनबथुंगना चथरिबा टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम की सरुकमा ओइना टीबी कंट्रोल यूनिट थौबालना हौखिबा युमसकैसा निमितगी हौरगा डिस्ट्रिक्ट असिगी तोंगान तोंगानबा मफमसिंगदा कोइना चतुना टीबी लाइना की मरमदा सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम पांगथोकपगा लोइना मियामदा पाउजल पीना IEC मटेरियल सेंग येंथोकपगी कैंपेन हौदोक्रे कैंपेन की सरुक अमासी डिस्ट्रिक्ट की हैरोक पार्ट 1, 2 अमसुंग 3 फौदेल अमसुंग खैट्रेलेकाई मोइरांगपल्लीदा सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम पांगथोकपगा लोइना IEC की मटेरियल सेंग येंथोकपगी थौरम पांगथोकी थौरम अदुदा डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर डॉक्टर सामिना टीबी लाइना की मरमदा अदुगा डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर थोंगाम स्टेफिना टीबी लाइना मुथतनबा होटनबदा लैंगाकना पीरिबा खुदोंग चाबसिंग की मरमदा वा nganki ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯍꯩꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯗ ꯑꯣꯏꯗ ꯄꯥꯗꯕ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯀꯌꯥ ꯍꯥꯏꯖꯤꯜꯂꯒ ꯚꯣꯠ ꯂꯦꯞꯀꯅꯤ ꯈꯟꯕ ꯇꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯚꯣꯠ ꯂꯦꯞꯀꯦ ꯈꯟꯕꯁꯤꯡ ꯚꯣꯠ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯦꯞꯄꯤꯌꯨ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯗ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯁꯟꯗꯣꯛꯂꯒ ꯚꯣꯠ ꯂꯦꯞꯂꯒ ꯚꯣꯠ ꯀꯥꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯗꯨꯗꯤ ꯈꯟꯕꯤꯔꯨꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ MLA M ꯔꯥꯃꯦꯁ꯭ꯋꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ वाफमसिंग असी हंदक नौना पेवर ब्लॉक टेक्नोलॉजी सिजिनदुना सेंबल लोरबा कक्चिंग सुमाक लेकाई वामोल परेंग अमसुंग कक्चिंग वारी सबल परेंगदी लंबी प्रजा मियामदा खुसिनबगी थोरम अमदा सरुक यारदुना महाकना फोंदोरखिबनी थोरम अदुदा महाकना मखा ताना फोंदोखिबदा कांग्रेस की नहा सिंगी लुचिंगबा पॉपुलर कौबा अमना कक्चिंग केंद्र की MLA ना लंबी इनोग्रेशन तौबदी सोशल मीडिया दा यामना उई अदुगा कक्चिंग दा लाकपददी अमत थारमद्रे हाइबा वाफमदो कक्चिंग प्रजाना लोइना अचुंबदु करीनो खंगलब ngaktani बोट लेपके खल्लगा असिगुंबा ओइदा पादबा हाइजिनबसे करीसु कानरोय कांग्रेस बोट लेपके खल्लिबा कैनेडी मसामक्सु कोर्टगी हापलकपा MLA दी MLA नते लौरंबनी अदुगा कैनेडी मसामकनसु अमुका महाकुमना कोर्टगी ओहेलकपा MLA ओइनिंग बदगी केस चौरकपनी अदुबु कोर्टना मरम चादे हाजरा महाकी केस अदु कक्थतखिबनी
अदुगा अमरोमदसु कनागुंबा खरना लेजिस्लेचर पार्टी की लुचिंगबा ओइरगा मिनिस्टर फंगद्रिबसी महांगना अरानबा तौबगिनी हारिबसी यामना लाइबक थीबा वाफमनी अखोय मसल चिंखतनाबगी मखुत चिंथनबगी वाखलोलसी थादोबिनसी लोइनना काक्चिंग केंद्र असिदा हौजिक सेमगत सागलिबा पाइखलकलिबा प्रोजेक्ट कया सिगुमना कांग्रेस की एमएलए मंगा असिदा सेमनमलबदी महाक खुदक्तगी एमएलए की फर्मदगी रिजाइन तौगे हाइबा वाफमसु फोंगदोरखी थौरमदुदा महांगना मखा तारदुना हाई हौजिक केंद्र असगी मनुंगदा लंबी 65 रोम सेंबा लोइख्रे 35 रोम वालिबा असिसु अथुबा मतमदा पेपर ब्लॉक टेक्नोलॉजी सिजिनादुना सेमलगनी अदुगा 1 किलोमीटर हेना सांगबा लंबीना ब्लैक टॉपिंग तौदुना थागनी हौजिक पलेलदा लंबी मरी खक्ता ngairagले सोरादसु पेपर सिजिनादुना लंबी थाबा हौरी इरेंगबनगी लाइबुंगसु पेपर सिजिनादुना सेंबा लोइरे मसीदा नतना अनालायंग स्कूल अमदी अतै अतोप डेवलपमेंट कयादसु तौरिबसी मखा तानसु तौमिनकिसी ओइदा पादबा हाइजिंदुना पॉलिटिक्स तौबगी बहुत डेवलपमेंट दा ओइना पॉलिटिक्स तौसी हाइनसु फोंगदोरखी कांग्रेस की कारी एमएलए मंगा ना कक्चिंग केंद्र थारीब लंबी हेन थारमबा एमएलए तौथोपी अदुना पोपीलाल हाइबा ज्ञानमान तादबा मपुंसीदा इलेक्शन बाउ लेप्त्रिब माना अखोइगुमगी मतांग नंगांगबा मतिक चादे प्रजा ज्ञान ताबियु कक्चिंगसे अपंगबनेना खनबिगनु कक्चिंग की प्रजा लाइरिक हाइबदा अमदगी ज्ञान ताबदा ख्वाइदगी मणिपुर ममांग थारबनी हाइबा वफम खलसी हाइजबो लोइनाना कक्चिंग केंद्रदा ngasi sagalaiba kaching district hospital water supply scheme gi 27 crore gi hoji oiriba honorable chief minister na mahut ki minister oiba maramda pb ramba kaching gi greater kaching gi water supply gi scheme hoji kanna chathari implement tauri aduda natana sora palen irang badasu lambi mayam ma tharai palen ngasi wala sadab lambi mari khakta ngarbani sora da su pebo block thaba hore ireng manda laikon pebo block tharbani aduda natana लाइरिबा लंबी मचा मचा पुनमक से खोई पाइखलागा कक्चिंग केंद्र सी मणिपुर द नतना इंडिया की मनुंग द ख्वाइदगी चौखटपा फास्टेस्ट ग्रोइंग कंस्टिट्यूएंसी म ओहिनगनी हैना वनजिरबा सिसे असिदा प्रजाबु लान लुचिंगलगा ओइद पादब खरा ngangaga अदुगा वा मगा सेंगदोक चौगे अखोगी हाना खोइगा पुलम्बा काका जुगेश्वर मेरे लाइकागी माना लीडर अमा पार्टी अमगी एनपीपी एसोगी नेशनल पीपल पार्टी की लीडर ऑफ द लेजिस्लेचर ओइ अदुना लीडर ऑफ लेजिस्लेचर ओइरगा मिनिस्टर हापक्तबा हाइबसे आइना असोइबे लैबगी नेना हाय अदु कक्चिंग केंद्रदा आइना यामना तहनजनिंगबा म लेबा कनागुमना लीडर ओइरगा मणिपुर खितंग ममिंग चलागांदा दिल्ली चलगा हाइरिबा पार्टी दुदा मको कोइरगा मसी मिनिस्टर ओहिंदबा यादे चीफ मिनिस्टर ओहिंदबा यादे हाइना मूव तबोय मोलता खितंग काखलकपा मिसे चिंगनबा होनेबा असिगी मेंटेलिटी सी लाइरिबा मखै अखोय कक्चिंग केंद्रदा चीफ मिनिस्टर ओइबा ngमोय कक्चिंग केंद्रदा मिनिस्टर ओइबा ngमोय तौरैबा होनरैबा इचिनावनो होनरैबसे हौजी यामना नाहा ओइनो होनरैबसे करमायना मतेंग पीसिगे करमायना मिनिस्टर ओहनजिगे कक्चिंग केंद्र जी हेना साखलनजी हाइबि वखजे असोमदा वखन थादमिनसी हाइबा वफम खरजी हाइगा प्रजागी सांगना सेवा तौबो फमजिगे हाइबा वफम खरजी मालेंगानबा मिहात का चार्जशीट थागलखरे सेशन जज थोबालदा मखा ताबा वायल चथरगनी काक्चिंग डिस्ट्रिक्ट के तेजपुर अवांग लेकाइदगी चिंगाखाम मालेंगानबा अपोकपा चिंगाखाम परिजात मिहात का मरी लेनेना काक्चिंग पुलिस लखलखिबा केस की चार्जशीट काक्चिंग पुलिस थागलखरे केस असगी मखा ताबा वायल सेशन जज थोबालदा चथरगनी हाइरी चलिबा चही असगी मार्च 13 गी नुमिदांग पुंग 7:30 रोम तारपदा काक्चिंग पुलिस स्टेशन के मनुंग चना लैबा कैराग मुस्लिम मखा लेकाइदगी तेजपुर ताबा कैनल लंबीदा चिंगाखाम मालेंगानबा अपोकपा चिंगाखाम परिजातपो मफम अदुमकदा हाना खामदुना लैरबा कार अमदा मियोय अमना डबल बैरल नोंमै मसामकी क्रिएटा कार मनुंगदा कापतना हालमखिबा थौदोक अदुगा मरी लेनेना काक्चिंग पुलिसना लखलखिबा केस अदुगा मरी लेनेना लैखिद्रबा मालेंगानबगी लेकाय अमदा लैमिनबा तरेट शुबा IRB की पर्सनल ओइदुना काक्चिंग डिस्ट्रिक्ट पुलिस चा अटैच तौदुना कमांडो ओइना सेरोदा पोस्टिंग लेबा सलाम ओकेन मैतै अपोकपा सलाम थबल मैतै चही असिगी मार्च 15 दा फागतखिबनी केस अदुदी थिजलकपगी मनुंग चन्ना कांगबम अमुजाव अपोकपा लैखिद्रबा राजेन कौबा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट के कोम्बी खाइदेम लेकाय मियोय अमसु फागतुना जुडिशियल रिमांडा कैशुम संगदा मखोय लैरखिबनी
ngasi Kakching District Court ta leiba Judicial Magistrate First Class Mira Sinam gi mamangda Salam Oken Maitai bu video conferencing gi khuthangda puthoki Judge ki maikai degi mihar asiga mari leinana Kakching Police na lokhatpa case asiga mari leinana charge se court ta thagalakre IPC 302 mi hatpagi mari leinaba case oibana maram oiraga makhataba case asigi wayaldi session judge thobalda thasigi kutnga mari uda oina makha chatharagani haina miat asiga mari leinana fagaliba Salam Oken Maitai judge ki maikai degi video conferencing gi khuthangda khanganki World Day Against Child Labour gi thoram pangthokri District Legal Service Authority Vishnupur amadi Legal Aid Clinic kumbi anina punna kusamnaraga Netaji Subhash Chandra Bose Awashya Vidyalaya kumbida nomagi oiba mahiroi sing amadi oja singi Legal Awareness Program amaga loinena World Day Against Child Labour gi thoram pangthokri National Legal Service Authority miyeng makhada Bharat pumbagi oina paikhalakpa Surakshit Bachpan Surakshit Bhavishya haiba thoramadugi manung channa Manipur State Legal Service Authority miyeng makhada pangthokpani School asigi mahiroi chanimuk tinkiba thoramaduda Pokso Act 2012 da hena miyeng thamduna wakhal taminakibani thoramaduda Samom Ibjen Chairman District Legal Service Authority Vishnupur Vineshwari Maibam Secretary District Legal Service Authority Vishnupur Lotongbam Surjit Singh Headmaster in charge Netaji Subhash Chandra Bose Awashya Vidyalaya Kumbi amadi Lotongbam Opendro Singh Assistant Headmaster Netaji Subhash Chandra Bose Awashya Vidyalaya Kumbina Presidium Member Singoina Daista Famki Advocate Thokchom Hemchandra Maitai Panel Lawyer amadi Advocate Lokrakpam Herojit Singh Assistant Legal Aid Defense Council Vishnupur Anina Thoramadugi Mapumoiba Resource Person on a Prevention of Children from Sexual Offense Pokso Act 2012 da wangangduna Mahiri Singh amadi Oja Singh bu puning lawsing fanganki Sexual Offense haibasi angang da nupi nupa khaide amade hekta oibayai mama mapa oiba singsu checksena tambi takpi bama thautare thoramasida angang haibasi karamba chahi matangno sexual offense haibasi karino child marriage haibasi karino chahi sudana luhongbada ain gi miyengda kari leibage hakchangi amadi pukning wakalda kari sohan balai leibaki oina chawkhat khongthangda kari akaiba pi angangda sexual offense chawramlaba kanada wakat kani kari tawgani kari gumba chahi sudana luhonglam labadi aina kari joirak pigani haibana chingba wafam singda advocate Hemchandrana marik chumna thambiki Sexually abuse free amadi child marriage free Bharat ohenba haibasi court natraga government khaktana oithokloi miyam hopna hotna minaba darkar lei mama mapa oiba sing amadi oja sing club sing maira paibi sing panchayat sing gyan tabi bachangi maramaduna miyam punna hotna minaduna afaba tungi machat tumlamchat ama semba mathau tai haina Samam Ibjen Chairman DLSA Vishnupurna miyam thambiki School asigi headmaster Loitongbam Surjitna asiguma mamal yamlaba thoramama school asida lakpiduna pangthokpiba sigidamakta ngamkhai leitana nungaiba poi haibaga loinana atopa school sindasu mathang mathang pangthokpinaba wafam phongdokhi Manipur University sing maming tagi mangaire haina fesoki maikai degi phongdorakli mahiroi lubasigi maikai degi thadorakpa cherol amada income jali singani ga kuinga mangagi oina kumsi chahi lisingani kunga taruki chaliba thasida Department of Higher Education Ministry of Education the Government of India na phongba India Rankings 2025 National Institutional Ranking Framework ki matung inna Manipur University single lista rank yamna nemlakpa asi laibak thibani Manipur ki oinasu laijariba university singi manungda university manga khaktangna all India ki oina aponba university lising tara mariga chamaga humfu humdoi ki manungda rank lising amagi manung chanba ngamlabasu hanadagi hantharakpa asina Manipur ki education system asibu fakatna bagi damak thawai yauna hona jariba mahiroi lub asidadi mi paiba pokhali awangba thaki mahaitam famboriba university sing asida ningthijana laigedaba academic atmosphere adu lainaba honabagi mahuta university singsigi
makok thongba famnaiba singna corruption makon othokpa amasung leingakna khut thingjinba asina university singbu leikha tahalibani haibada haiman bathokloi khudam khara pijarabada manipur university asida thabak lawbada pukchel singde haiduna manipur university makok thongba miyoi singbu wantot ngapigani wanted laukthokkiba university manungda anirak vom pokhaikiba handak tasu mari leinaba singna khut thingjilaga manipur university ekpu khungaunaba khakta natana university asigi ijatpu karisu oina khandana senior most professor da vice chancellor in charge ki firm pirakpagi mahutta matamasigi lenga ki thabak change achawa sang oige hairabadi samnadaba yadaba india gi organization amaga samnaba mioi amabu vc in charge hablakiba amasung teaching and non teaching staff contractor tikadar kharana professional ethics ki wangmada thabak tawba masada athoi napan kaduna university asibu sandan fam oina uriba asida suni haibada haiman batholoi asikhaga sunatana ekoi manipur gi state university singda makok thongba famnaiba sing asi manipur lengangna bureaucrat officer sing hapchinbana administration ga civil administration ga anidu yenarakpadagi chayetnaba kaya thokpa asinasu lekha tanabagi machaga ma oheloi haningai leite laibak thibadi manipur gi oina general line tamnabagi amakhakta ngairaba danamanjuri university asi all india gi oina yengnabada rank lising amagi manung fawwa chanba ngamdaba asi laibak thibani amasung manipurda head office oiduna leiriba resource institute ama oina institute of bioresource and sustainable development tagyalpat asisu all india gi oina yengbada afaba resource institute singi manung chanba ngamdaba asisu laibak thibani sonthaduna leiriba singsi manungda khitang safariba amana all india gi oina agriculture and allied sector gi field da yengnarubada khwaidigi faba university nifu khangatpada ekoi manipur gi central agricultural university kauna kunmapan subar rank da mafam kanba ngamba ase chauthukchaningai ni loina manipur gi awang bathake mahai tamfam singsi all india gi oina yengnarubada afaba mahai tamfam amamam oiba ngamnaba mari lenaba singna thamoi shengna yengshin biduna amasung university singsigi makok thongba famnaiba singnasu pukchel sengna kathopaga loinana fagatna bohotna piu loinana manipur university kharagi academic building block sing saba loishindana leiriba singsi loishin biduna amasung award pana pik thalaba infrastructure singasi yengshin biduna all india gi oina yengnarakpada aikoi manipur gi university singkisu top chama gi manungda oirabasu chanba ngamnana ba hotnaminasi haina fesokna appeal tawrakli Chakthong gas ki consumer singda matau karamna gas sijanakadage amadi khudong thiba kayadagi matau karamna checkson thorang lokhoikadage haiba gi matangda all gas care agency manipur state na mafam khudingi chathaduna lakpa awareness training program gi sarukama oina ngasi Bisupur district ki Yumnang Khunau da leiba Yumnang Khunau mamang laikai community hall da pangthokre how to use how to take care LPG gas haiba team da program adu ima kanglaipak VLF Yumnang Khunau Bisupur district ka all gas care agency manipur state ka khusamaduna pangthokibani program da all gas care manipur state ki manager SI Joy Prakash amadi agency manipur state ki field assistant su oiba manipur sumang lelagi artist Happy Rajan amadi agency manipur state ki caretaker Yumnam Asini su saruk yaki Anishuba Kakching Mukna Jatra Changnamnaba Pangthokre Moirangthem Premkanta Kakching Chumnam Lekai Mukna Jatra Kakching Khulen Ibudo Khamlangba Lisingani Kungataruk na Anishuba Kakching Mukna Jatra gi Mingthon Fangbang Ngamkri Indigenous Mukna Association Ima Kakching na Senduna Anirak Shubo oina ngasi Kakching Sangayumfam Dalaiba Central Public Hall YM High School Campus Pangthokpa Anishuba Kakching Mukna Jatra Khananabagi damak Sanaki Muknada S.H. Manichandra Mukna Jatra Kakching Wari Ibudo Khamlangba Lisingani Kungataruk Amasung Moirangthem Premkanta
Mukna Jatra Kakching Kulen Ibudau Khamlangba Lisingani Kungataruk Anina Sanakiba Muknada Moirangthem Premkanta Mukna Thaduna Ani Shuba Kakching Mukna Jatra gi Mingthon Fangkre Ngasigi Mukna Changdamnaba Aduda Kakching Wari Ibudau Khamlangba Harauba Lisingani Kungataruk Amadi Kakching Kulen Ibudau Khamlangba Harauba Lisingani Kungataruk Kamari Lenana Pangthokiba Muknada Samjin Chinkraba Mukna Thaba Amadi Atuba Puna Mukna Roy Taramari na Mukna Sanaba Aduda Saruyaki Mukna Changdamnaba Aduda Kakching Kulen Ibudau Khamlangba Harauba Lisingani Kungataruki Mukna Jatra Moirangthem Premkanta Yauna Sanaroy Taramathoina Mai Pakpangamki Aduga Kakching Wari Ibudau Khamlangba Harauba Lisingani Kungataruki Mukna Roy Anina Mai Pakhi Loinana Amana Draw Chatki Handak chahi asigi oina anauba hapchilakpa oina Kakching Ibudau Irum Ningthau amadi ima Fausupa Lairembigi Haraubaga Mari Leinana Sanakiba Muknada Jatra Oikraba Ani Busu Special Invitee oina Sanaba Yauhankiba Aduda Ibudau Irum Ningthaugi Jatra 𝐋𝐢𝐯𝐿 Arnolna ima Fausupa Lairembigi Mukna Jatra Naurem Rohitpu Mukna Thaki Ngasigi Mukna Changdamnabagi Thoramadudha Mayanglambam Rameshwar MLA Kakching Assembly Constituency na Athoiba Bithunglen President All Manipur Mukna Association MLA Wangkai AC Thangjam Arun Kumarna Thoramapu Naurem Sanjit Kumar Caretaker Chairperson Kakching Municipal Council ASP Kakching Priyadashi Laishram IPS CMO Maharaja Agarsen Hospital New Delhi Dr. Naurem Bobona Ikai Kunarba Mithung Singoina Sarugyaki Wabagai Tera Urak High School da Thangta Amadi Arangfamgi lecture cum demonstration pangthukri Maitai Singi Ipai Pusinga Thambiramba culture ama woriba Thangta Asibu Horakliba Angang Singda Ningthina Khanghanana Bagi Pandamda Thobal District Art and Culture Development Association Wabagai Tera Urak la Sinduna Thangta gi matangda nomagi oiba lecture cum demonstration program ama ngasi Kakching District ki manung chana leiba Wabagai Tera Urak High School da pangthukri Ngasigi Thoramaduda Thobal District Art and Culture Development ki artist singna thangta gi matangda lecture piduna amadi demonstration ke loidana ningthina khanganki haina association asigi secretary Mayengbam Brajamanina Fongdurakli Amaromda Maitai Singi Luhongba Lana Thoram Atai Thoram Kayada Achoba Thodang Lauriba Arangfam gi matangdasu lecture cum demonstration program ama MB Kala Sangit Sangam Vidyalaya Wabagai Tera Urakna Sinduna Ngasi Wabagai Tera Urak High School da pangthukri Ngasigi Thoramaduda MB Kala Sangit Sangam Vidyalaya Wabagai Tera Urak ki artist singna arangfam gi matangda lecture piduna amadi demonstration ke loinana ningthina khangan ki haina association asigi secretary Mayengbam Sunolatana Fongdorakli Aroibada maruiba pau amohana Lamdamasigi Semilongi Fiva Fogatana Ba Matik Chaba Thorang Paikat Piu Haina Chief Minister na Niti Ayoki Bifamda Fongdokri Amasung United Naga Council UNC na Sanapati ki Deputy Commissioner ki Kuthang da Chief Minister da Deputy Chief Minister Nemcha ki Gain Mahaki firm dagi Lautho Haiba demand jawba memorandum ama pishin kri Norris Window TV na sanduk chariba numidangi manipuri pau matanga solution jari miyeng tabiri bapum na mapu amuka suhana kurum jari